Salam alaikum, magacayga nimca la idhaahdaa. Welcome to my channel. Anigu waxaan ahay kalkaaliye caafimaad, nurse baan ahay. Channelkana waa channel jadiida. Maantana waxaanu doonaynaa inaan ka hadalno autismka in the Somali community. Kan waxay la fadhidaa gabadhan Idil baa la idhaahdaa. Gabadhan Kadijo la idhaahdaa. So Idil ay adigu وشك اسمعنا horta waxaan isku barnay labadeen waxaan isku baranay horta laba hooyood ay waxaanu nahay oo inantaydu aniga waa autistic aduguna inankaagu waa autistic marka caruurteedu they used to go to the same center and mashallah and fun fact Kadijo used to work we won't mention which center but Kadijo used to work there as a therapist. So saddexdeedu saasan isku barnaa marka Kadijo waa connection keena exactly our therapist right the kids therapist but our therapist that's right because she made our life easier it is definitely say thank you Kadijo thank you I'm a mother of a son with autism but autism kamaan baran markii hore right now imika waan sameeyay in BCBA لكن waxaan bartay public ethics iyo conflict marka my field is to fix problems markaan arkay my son who has autism waxaan idhi okay well you're not in the health care but you can try to see if you can help him use the tools at ka baratay jaamacadda to see what does he need in order for him to be functional. That's right. marka anigu waxaan imika samaysanay NGO la yiraahdo United Voices Autism waxaan caawinaa dadka autism kale iyo familiyada because when somebody has autism it's not only the person it affects the whole family reerka oo dhan bay taabanaysaa it's a non-profit marka waxaan ka caawinaa therapist kan u sheegnaa in available in optional aan u sheegnaa haystaan because optional badan baa jira just because we have the autism doesn't mean shakadu way dhamaatay there's a lot you can do and a lot of kids absolutely waxay noqdaan almost close to caruurta caadiga functioning caadiga ma galan imika detail صح but hooyooyinka iyo abooyinka haysta qof autista waxaad ogaatiin there is a lot of hope. About yourself? My name is Kadijo and currently I work as a therapist. I'm in the field of ABA and then so I got introduced to therapy working at I started as a center, that's where I met there are kids there and then I've seen the lack of help that is there for Somali communities and the taboo around there and a lot of the kids that go to the center, not a lot of Somalis, but there is a lot of Somali kids in the community that are on the spectrum, but families don't know about the resources that are available to them. Right. So that kind of sparked my interest more to learn more about it and research and kind of further myself in the field. So what I did was enroll myself in a master's program in order to get my BCBA license, which is a board certified behavior analyst. They're the ones that develop the programs for these kids and stuff. So I was kind of get my foot in the higher up and to learn more, to provide more information to the parents so that way I can be there to support them, answer questions and just kind of spread awareness in the community as well. So that's what I currently do. Mashallah, thank you for being here, Hablo. Thank you so much. You took time from your families to be here. I appreciate it. What is autism? Autism ku cudur maaha and maaha ma aragtay duriyo laga qaadanayo Tylenol iyo Advil la qaadanayo marka bari ka kacaysid maaha autism ku waa xaalad maskaxda ku saabsan taabata sidoo qofku u hadli lahaa sidoo qofku u dhaqmi lahaa sidoo qofku wax u baran lahaa taabata autism ku waa wax jadiida dadkeenuna badanka waxay ugu magac daraan manqaab iyo manqaad which is slow-minded ayay dhahaan amba waxay dhahaan qofku qof kala dhiman amba qof wuxuu yara dhiman yihiin which is incompetent amba waxay dhahaan qof jiran a sick person amba qof waalan a crazy person iyo qof buka qof jiran exactly I hate that word waa sidaa inay ka warwanaya ilmihii bukay ka waran
balka waran ha marka mabuko ha ina sala dhaham. And I want to give credit to Anantan, I believe she's a journalist. Article ku, her name is Hiba Ansari. There's an article from Minnesota, 2022 well written. waxay idhaahdeen markii dad waalida isku yimid Minnesota oo way wada fariisteen waxay idhaahdeen maanta maxaan ugu magac dari karnaa autismka. waxay idhaahdeen maanta waxaan oranaynaa autismku waa maangaar amba maangooni, which means unique mind. وقف exactly, which means قفكي سيجار وحبرن كرا. It doesn't mean قفك وحب ما برن كرا. It's just وقف in his own world. or communication كيسو هذا دونت وبرن كرا قفكو maybe وقت بك قادم لكن سيجار وحبرتا يس unique. مركا إنه ندد كنا يعرورهنا autistic أنه برن لهين سيدا إنه حبر لهين صبر and help Idil and mother non-profit kigo kale and whatever Kadijo does. Kadijo is a therapist وعاوسة عرورتا مركا سيدا إنه helpiga SLPOT and أنه أبرر لهين إن أنه دونا نويان helpiga إن شاء الله. and مركا دمنا وحندوين إن كهالله why is autism a taboo in the Somali community? محل looga hadlin maxaa loo qarsadaa maxaad maleynaysid? I think inaga maaha it's not something just for the Somali community. Even Adanku was imagine back in the day. Okay. They did. Okay. Especially Japanese. Why Japan hadii or let's say gabadhu ama wiilku autistic yahay ama mental illness leeyahay lama guursanayo. Marka in order for the family name to be protected ceebta tan ma sheegaysid. But I want to also emphasize that autism is not mental health in maha issue. Psychological maha dhibaatadu. It's more neurological. Yes. Marka waa inta la kala ogaado brain activity. Okay. Because Somali waxa la odhan qofku waa qof waalan. No, it's more neurological. Marka aan ka shaqeysino nerveska ka shaqeysino. Marka waa inuu qofku ilmaha hadii loo helo the right approach oo markuu especially yar yahay hadii lagu bilaabo in maxaydan loo sameeyo whether OT, physio, speech therapy, ABA. That's right. Very important. Hadii loo sameeyo markuu yar yahay waxa laga yaabaa by the time uu 5 jir noqdo inuu awrta kale la mid noqdo ama uu ka sii fiicnaado ka basi fiicnaado laga yaabo wax si fiican u barto. Marka parents ka waa inay isla markaa markay arkaan ilmuhu inuu ka yar yahay different ay right away u sameeyaan assessment in la baaro inaan la qarsano la baaro. Absolutely. Because for the NGO imika anu aan hayo the difficulties aan la kulmo waxa weeyaan waxay yimaada parents caruur waaweyn leh and horta de Canada markaad joogtid fundingkuna the more qofku weynaado waxa la siin lahaa waa la sii goynaya because government wuxuu ogyahay kale okay ilmi uu weynaaday maxaa loo qaban karaa because ilmo yaroos laba jira iyo qof 25 years older it's not the same. So wuxuu baranayo it's not the same. Right? Ma oranayo come on parents ka caruurta waaweyn leh wani dhamaatay laakiin even therapist-ka aanu geynayno waa nagu adkaatay waayo maran la didaa markaan ka hado inanta BCBA markaan u yeero BCBA okay waxaan hayaa hooyo ilmeegu waa 27 years old wuxuu u baahan yahay therapy. Subhanallah. way sameeyaa assessment-kii laakiin odhansa below ninka intaan leegina dilaa because exactly. That's so true. Marka parents ka waxa oran lahaa markuu ilmuhu aad u yar yahay hadaad wax yar ka dareentid ha xishoon dhakhtarkaaga la hadal. Get help. dhakhtarkaaga la hadal ha la eego right away caawimada doono. Maybe Kadijo can touch on what do you think about marka and therapy la bilaabo at a young age sida Idil sheegtay iyo marka la sugo
later on. I think it's like the same with like us older people, right? When a kid is younger, if you're teaching him a new language, it's easier for them to pick up on it. There's Versus when you're older, it's hard for you to pick up on it. You could learn it, it's not but it's going to be a little bit harder. It's going to be harder. More challenging. It's going to be difficult. It's like the older you get, the more your brain develops a lot more, right? So it's harder for you to pick up on stuff. So that's why it's like early intervention is very important. So it's like it's always good to just nip it in the butt right when they're younger and just push them from when they're young. So I think the earlier the better. That's what I would say, because you can see even from us, like it's hard to pick up on like something new, to learn something when you're older versus when you're younger. Absolutely. And it's the same thing for them, right? So the brain is still growing, they're still young, there's a lot that they can learn, and there's a lot that you can catch on in the beginning and like teach and like and push them from. So early intervention, I would say like that's very important. So if you know like by the age of, I would say like 3 and your kid is not speaking and stuff, don't be afraid, don't be scared, because I know it's hard for someone to hear, okay, there's something wrong with your kid, you're like, oh my god, what do I do now? But it's better to just know what it is, figure out the problem, and then find solutions right away, because the earlier you get to it, the better it is for you in the future and for the child as well. So if you feel like, you know what, maybe there's something going on, don't be afraid, don't be scared. There's a lot of resources out there. Go to your doctor, get diagnosed, get them into ABA, speech therapy, whatever they need right away. So I would emphasize the importance of early intervention. As you guys know, like your kids started therapy at a very young age, and you can see the difference that it made. That's right. Right now. That's also another video. We can talk about the early intervention, and maybe we can talk about living with autism.